alangli inut ACS pen IS promotion long lo top bureaucrats lo asam long ke komisioner anta mando lasi alangli la po an non elect alangli pakuri lu terapi bangsi e tango radet kacing hon longri longpan kacing hon pu alangli komisioner do bom along di DC mana deputy komisioner sita main nangman lo alang contribution ku pilo pini karbiang long ke the nai pulutang te labang ke te radet kacitu pak parti dhorom kupe bole karbi youth festival hilo karbi youth festival non anke 48 ang dengan lo alangli pine contribution lo ma laso putak nangli tumyong si chini ji pulong detail chini pulute non ke do bom Chandra Singh kru alang dam ajudam simi batai si latum dam lo komisioner do bom Jangan council peneta awet delo, power apangkun kali delo lasi, nangli hin pen kupi mana acerap do nahi. Poisa kelo badel hata ke ekdom latum pan, mane cicang udah delo latum mangkat lasi munon ben lah palong ke dam nang ne, thang kira we chang nam nuku. KCS panda lason helo, militer kapuri lason. Lasi lanjo takali, alang ke lapo ante sincere pulu mati ketek kiri buci pulu mati inut. Deputy Commissioner ningkan ko ane man lo, api komisioner lo, alang non retired people alang pension long li, nang tum chini ne solang, jaya kacar pension long li gundugul piga file kada inquiry do bom la so utha, ko ane kelengkari do la, non retired tangta ab 10 bosor dulu bom, bat baki tum ka alasan tangta kiman IS pension log dulu mati, pension long li det hau ko pine kelengkari apot ko abi la bang nonta pending long li det batai non da charting mon long le aku lasang dah alang ni karbi puacipu lasi kato kabe rat pujo phida phid ke lang cepak keng le sita me asopo abia hudanta batai ni tum puna ko asopo kabia alu akar longata alang ahem masor mangke onjuli inti kathar pi pulmate afi kato rat thurpa kabe pin ko benceng lok song doan hamphanga song doan kipu sit aja nesi apiri kacelar mati lagi lasi la po anjong si kethe kere amunit puludan te lage sonklem de dei mati lason gali karbi ekdom kaita sik sidul pui ST pui asomar banga thomdu hala advocate pen bahera innu ta karbelam tekte nonda nang tum chini ma nang tum yong si guati pene damte damon karbelam tekte ninge je asomar bang ke thom ben bahini tekte pin innu banga sap te gala banga kita jadi long koson si, hala, ICU bang pada evar dari mana? Nanti koson si latum han public papalang selat dari mana? Koson si alang itu mang kebori pinat jaya kathar kilipon PCLC bang ke? Sini itu alang itu contoh coba mati itu public representative tum han aning hang link nanti pupusi bang ke ini itu mentu ni tak itu cecah pada lah bang ke? Last lalu governor pensi election pakondak tu lo. Alangli warna hin pen kumahan fansi election pakondak to alangli power nos dulu alangli izedi department pen alangli pakondak di pustame mate state election commission pen alang pakondak di pustame lage governor ariding si dukopot si governor non mang state election commission pen si election pakondak to bete lage ladake kupil kudun di alang to ke angko jang si izedi department pen si pakondak bete lage government align lo Government alai misal de budam lab lote jai kathar pusita me government masih indirectly bang support labang ke budam lab lote BJP bang ke pai labang nilitum party lain me jot boleh hai sampai alang B team lo budam lab lote itu mana misal lo sita me no pa nitum bang me chol boson achok chemati no de public fansi no ma thero boson somden pinagon no de itu me kacong kamai tang wek MEC alang itu api EM cuman lo api CM cuman lo apa napi jong sila sonong puti pute ning oi pik ning duk pik lo pen itu strong alang ipan public ecology chuhan itu demand